muzi wase South Africa udaba liyaqhubeka njengamanje sikhuluma nogogo wengane naye uzosithatha sibeke ukuthi ikuphi na akwaziyo kulolu daba. Ngicela usiphe amagama akho aphelele ebese ke uyini nengane. Yebo mina ngokwenza ngani Bongizondo umzukulu wethu lo ngokomndeni. Yes. Nami nje mangachaza kafishane engakubonayo ngalelo suku. Angithi nje ngangisekhaya kungabo lako +5 ntambama kungena ingane ithi mama uthi usisi angutshela ukuthi phuthuma uzila ngithi ngiyabuza kwenze njani ngije ukuthi mhlambe ngoba umuntu ophathwa isifuba ngabe sekwenze njani sekukhona ukumvukele yini bethi hayi uthi ufike lo landi lade emthuma edrobheni ubuye ulanda uyagula umtshela ukuthi udluphaya uphaya phoma edluphaya uphaya umenzeli ubunani lo phaya yabona nami ngibona nje ukuthi ngibuza umsangane enganeni wangiyayibona ukuthi nayo iza ithulile vele ngishiye phansi into engangiyenza ngangithi nje ngiqala ngiyapheka shiye phansi into engangiyenza ngishona ejobane ngwele ngizela mangithi ngiyafika ngimficelele lapha umntwana phansi ecansini lebheke phansi ebambisa isu kanje eyibhonqa ngithi mina ngimemeze gogo wenze njani athi gogo ngiyafa isisu bizana iambulance ngiyafa ngiyashe eswini usha kwenze njani aqala ngaphendula ngimvuse andiswa vuka ukhulume nami ungitshele sonke istory kwenze njani avuke ke ahlale ngezinqibambile kanje athi gogo uma ngibengithume edrobheni ngahamba ngaye edrobheni ngakhipha imali okwakumele ukuthi ayisebenzise wathenga thema iqedwe ukuthenga okushuthi wacinga imoto la egijelelwa khona kahle kahle nje bechazile umama wakho ukuthi akasakhumbuli kahle hle bano 4 years or 5 years behambile la. Yes. Ngalesi simade sichaze sabahambisayo okushuthi ezinye indawo akasayikhumbuli. Hayi okushuthi kuze kube khona kamtshelayo ukuthi hambe uhike egarage vele ngoba kuyisonto nje imoto estandeni yes anyuke ke egarage uthi nase garage wafika wami isikhathi eside lokho ethi uyahayika angatholi lutho kuze kugcine kuqhamuka ke le tekisi ke agibele mayigibela kule tekisi mangabe iyaphuma ivele ijike ibuyele emuva athi umfana usayofuthi isondo ingane kayazi nokuthi isondo lifuthwa apho ngaphela kube kwakumuntu omdala wayezocabanga ukuthi wathi uyofuthi ithayi kanti usegarage ulifutha uthi ahambe uthi wabona istory esibhala ukuthi tops bese ngiyabona ukuthi kwakusespa emva kwasespa ngale ngemuva uthi wangena ngalowo mgwaqo lo ongena kunomgwaqo ongenayo ukudla majalidi yoshona ngayo. Yes. Uthi lapho ke amdlise uphaya ngenkani uthi mangabe eqeda ukumdlisa lo phaya bese yaqala kuyambamba angathi ukhuluma amagama okushelanyana ithi ingane mangiqala ibona ukuthi ngiyethuka ethi usho ukuthi ngoba de nguthatha lapha wena ubungaboni ukuthi ngiyakhalela aqala eqinisa amagama manje shuthi naye sethukile ukuthi wayembamba njalo emkhumula wamrepa uthe mayiqeda ukumrepa usegoqwa isisu mase beza ngala uthi aphinda akhiphe enye into amkhothise yonathi akakhothe lento kuze sizoba ngcono isisu ilapho kwafika la nje eseyibhonqa imoto yakho mina ngayibona ngisekhaya imoto ingena nje lapha emazinyweni inyuka ngokukhulu ukushesha futhi le tekisi yehle yagijima nje uyayibona ukuthi ngathi ishayelwa uhlanyanyana kanti yayisilethe yena labathi ke abambona wathi mayehla la uthwele le impahla tumakhe emthumezona ngoba impahla wabuya nazo zonke izinto umakhe emthumezona bathi hambe khonyuluka kanje ngoba khona laba ze bayobona khona lapha ya akayiqeda ukwehla khona estopini ukuthi babone ukuthi mayigonyuluka yaboma ukuthi phalaza kodwa ungakhipha umphalazo kuze lokho nje bathi khona into akagoba wayiphalaza emhlophe ngoba nala emlonyeni abambona okokuqala
but wafika engathi khona into ade ehlikihlwa ngayo la emlonyeni. Mina ngizange ngiphume. Hayi ngasuka lapho ke nami sengithukile ngoba nje ngiyambuza uyamazi lo mfana goga ngimazi. Kodwa ngesikhathi ejika eqeda ukumthatha uthi khona wambona owayese garage ejika eqeda ukumgibeza. Uthi wamemeza wathi weKhayo uyisabi leyo ngane ukuze lengane ifike la yazi ukuthi ngigibela imoto kaKhayo. Yilo mfana bambona wamemeza uthi weKhayo uyapi naleyo ngane. Ingane ayimazi umfana ayimazi ukuthi ungakwabana ayimazi igama lakhe. Ilapho ke sabe ngamkhipha ngapha ngambekala. Sesizama ke namanje kumphuzisa izinto ngoba nje wayekhala ethi nje gogo ngiyafa. Futhi nje washo wathi nje gogo ngizofa ngoba lo mfana uthema eqeda ukungehlisa. Wathi bye ngoba ngiphinde ngikubone vele. Sasithatha isinqumo ke sokuthi wayesefikile nobhutwa lapha omdala ubaba omkhulu wayingane. Wafika sephethe ubisi naye samphuzisa zamkumphuzisa lezi zinto kuthiwa amawudlu poison ziyasiza ibambi. Sengafonela lo ngathi akaphuthume nemoto ezizomthatha simphuthumise eclinic. Bahamba ke mina ngangayanga eclinic kwabe sekhamba lapha. South Africa akuningi engakusho mina. Mhlambe ke azingene esigabeni sokugcina sidedela uDadewethu uyena umthathela wazombeka eclinic. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga.